dikenalin ku Pak Ajat udah? Udah? Udah. Tadi bos, ayo bos. Bos siapa tadi? Bos, apa teman sampang? Bos, sama. 99 motor ya. Bos 99. Iya, bos 99 motor maka naik lagi Ayo, bos. silakan. Ayo bos. Bapak Hajat. Asik. Alah. Kita jaipangan dulu Cek Edo. Ritsun lagi ketimbang lintang. Gemalap cahaya sinar indah. Dasar nasib sun lagi gambaran. Tobat. Tidak mainin juragan empang. Kunaon cek, kunaon. Cek Edo ya. Cek Edo. Cek Edo. Rasa sini sun orang kejaga. Orang kejaga. Oleh demanan macam sampean. Macam sampean. Orang diperhitungkan. Lupa isi wakil Bapak Hajat. Pak Hajat. Oke, Pak Urusnya Hajat. mana? Bayarannya mana? Pak Hajat, Pak Hajat, naik Pak Hajat, Pak Hajat, naik Pak Hajat. Pak Hajat. Asik. Ya ada dulu Pak. Bapak Hajat, Bapak Hajat. Kan kula demen sampean. Demen kula sampai belan-belan. Tahu gula. Lanjut sedina ketahu dengan baik kaya dimakan. Asik. Yen bener jajan ngarep demanan. Lamar kula jo pendam disampaikan. Omongan karo mimilan mama. Lamar sampean pasti diterima. Rasa senang sun orang kejaga. Lagi oli demenan macam sampean. Uang murah diperhitungkan. Lupa sewakan bener seempat. Pengantin, barangkali pengantin boleh. Asik. Pengantin. Oke. Kamana. Buka ganggulah demen sampean. Demen kula sampai belan-belan. Yen ora tenang ganja sedina.